edition ya gatano kandi tekate kugira ngo embera okuzira tambure za kwanchitereza kandi mbere kugira ngo maybe ninungi abose twese twantubanya district ya Kiruhura basi kandi bakora mu pinda hinduka zikwiganisha tu kandi banda bakora mu pinda hinduka ibiri akurigera mu line up zina sokwa nimbisyaho omukira kari kwijaho ombishaho abembe expecting abasi kandi bareba umushambi Hassan Mubiru wa district ya Kiruhura definitely izobeti yasikwa narebeka remember issues nezo kugira ngo arona amarira deal yeye okwasikwa nagita omutimu ya Azam kandi kuri muri Tanzania so yasikwa narebeka ha district ya Kiruhura ne mwa changes ezo basikwa bakora kandi ezirasikwa nezabaho na mnogo mabazi nkogo andijwe ngo district ya Ibanda first game yabo Kashamba district ya Kazo hari Kagongo ninga shaiba kweta Ibanda PTC Arena mpera kwasikwa tutambura 0-0 tukarebere golo nemwe kironeka nyine kwasikwa neza district ya Kazo mpera kwasikwa tutambura 0-0 atinatebere kandi amutahiwe so kimayisango group ye tukarebera mugoro nemwe no bukirinti embere kuzo ndistambura bwa hatiya no izoreba nguri yari hariho embere kandi kugira ngo nuje anyway nza kwantfuna bamwe ahari ba MPs batugambireho magani honitwe kandi impiro kugonaje Tayari TV katwete governor wa Kiruhura omwamitano mukago amwe bamara kugamba buri chairman yamara kugamba muzinda rwohereze ba MPs ba constituencies ze abariya so omwamitano mukago ntubanzana nyineka oyakira abagenyi wamara kwakira nabo kazoki ntwiza kwakira ayakira ba MPs abibanda nabo baturamuseho kandi saye to live Tayari TV pomuka batuninge barebe babembezi abarukutuhagira mwe bari mnongo ningira ngo ntakagambire ekyo kubanza ninyenda kwanjura speaker wa Kazo abo kubayija hakopo bukodio yijwa kahona mbwena wa bukopa noza kufa boss ona rebodani twakushemerwa members ba parliament abahagize umwena abantu bakura beija kutureba no kutuhagira no kutsupportinga timu zombi eyibanda hamwe na Kiruhura abazane beitu ensonga nkuru munonga ibanda na Kiruhura organizers bompiro ogu okukira munonga omwami Osborne n'abantu bawo mwe abateiremwa amani members banje ba naho narebo kajwenji n'abasimane imwe okwija mukata mwagamani ninza kutera habati ninza kutera noza kunageje ngome yoine ninza kutera kandi mpurira ninkwehuriramu noza kumpurira koka mwebare munonga mwebara organizingire zabahaji mugariyaha naganyu nibanyeta mukagori tetebya governor wa Kiruhura wa province ya Kiruhura mwebare munonga mwebare dekanyete hape mayanja nawe baramutseho konkeje ngoma neyo kutera ntuza kugutura Ibanda oye Kiruhura oye nibanyeta hape Herbert Mayanja district chairman w'Ibanda izobere twino mpira muhango munonga hagati y'Ibanda na Kiruhura kandi nyanda kusima abantu bona barigi Ibanda bakuratire timu yeitu kujahagera koreba kutukumashana na Kiruhura kandi nyina masuko ngo Kiruhura nsa kugitera nyanda kusima members ba parliament beitu Honorable Dr. Ninkusima John Paulo Honorable Jovrin Chomukama Kalisa Honorable Gaba Peter ahabo kwiza n'amani minji mukazana kandi mukahagera timu yeitu kandi nyina masuko ngo timu eji neza kukorecha amani mwene mnywano wanje mukago nyenda nobwo yino rutuha konkoro tuha rwaza kuzomu ngomo mu rwahweramu nene kintu cyagenda je munonga mbwe futera nco nakunza kufutera nko kubatera ingoma mbone ukirebe je njo niza kukoraho ahasigara katurebe umupira kandi nyina mangu umupira gwitu nikuza kubonera we bari munonga Honorable Rusi Honorable bayitinja bibanda mwe bari munonga nokugaruka kubaramutya amazina mwagahurira abanyibanda n'abagambira ngo tumukuza kutusinga tumayo omuntu kunuya ebyo ntujja kubugamba nagaruka
nde numuhumura kunuye mwantumire turugye tuza kubasinga konka n'abashemerwa honorable members of parliament bagenzi banje nimwe bare kwija kuhagira okubaho kw'abebembezi niko kwita abazaani beitu amaani kandi nigwo mugisha gutukugira n'okukora endagaano bakore tuza aha ya Uganda tuhura abeibanda mureke twagaruka uko tube nibwo twatese ebyokusinga mwebare munonga honorable pleasure Kirura oye! Kirura oye! Ibanda oye! Twashemererwa abanyibanda abokuba twabatayaise itwe nitukunda abantu ntakugenyi konka mutusaserera izooba tuza kubakomere agoro mu Ibanda points nitwendisha tuzonka rero kuturi tugarikiye twiheye ogu n'omupiira gw'omukago tumanyane tubeta mwije mu investinge kunuya amagara marungi hamwe n'omukago honorable Dr. Ninkusima izo yete bagenzi bawe mwebare munonga ow'ekitiinisa honorable Kajwenje na chairman governor wa Kiruhura amazina Dr. Ninkusima John Paulo Panado kandi ekyo automatically mukimanya ngo abazaani b'Ibanda biza bamizereje Panado ekiremu baga baba hagira yashasha tumwongeramiraho twaba twine plan yo kubatera gori 10 konka abwenyakire imwe twakiramu twacendeza twakubatera 3 harubusha abibana cyeco Ibanda oye Kiruhura oye ankore region atekwatanize tukugira ngo nemizana yonka no mbyentunguka twena bebembezi bankore tukorera hamwe kureba ngo ecyanga citu cyagendo misho mwebare munonga bekanyete ow'ekitiinisa Jovrin omukiwi Ibanda nyenda kutwara omugishogu okusiima sponsors aba Ankore Cup ngarikye nsime abebembezi mwena abakiruhura nareba n'omugambisa obwoba ebikubagambisa ebigambo bingi n'obwoba muhumure twabahereze sealed already deal done so muterere twabatiire tugariki Ibanda abanyibanda nimukimanya Ibanda oye Kiruhura oye Ibanda juu kama baho mugisha abanyibanda mukuzana Baseba n'abanyabiraka n'amazina n'inyaga bapita honorable member wa parliament w'Ibanda municipality tukuza kusisabwire winja bebembezi babigamba tutandika omupiira turebe twasamba Ibanda base kusinga je Kiruhura tugende n'obusinge mwebare munonga ninyenda kwanzura omuntu omwe w'amaanaha kandi yateekamu amaizi g'amaani mutusiimire munonga na director Professor Reverend Muranga omutusiimire munonga yebare munonga no kateekamu amaizi twena ngu tunywe yebare munonga Right, of course twasikana bateka kandi mbera nungi kejo definitely kandi kurwa mu district zombi that is district yacu twasikana tayisaka na district ya Ibanda itawase kwanta ya mu kandi yasikana taya kunuya arisanga kandi kachayo of course we underway and of course tureba kandi bareba ziko baramusha barebaho abashambi kandi twasikana turebaho district ya Ibanda nabakora mwempinda hinduke zindi na mnonga kandi omuteka te 20 manya of course twasikana tureba umusigazi wa Amus tiyase kona rebekaho omwabazi yogu kandi nawe no mwazi amumpinda hinduke basikana bakora kandi aba district ya Ibanda of course mwabazi yogu to expecting ezi chamani munonga bukuba wano rewa district kandi ya Kiruhura kwasa butabasa kwani barebekaho kandi no kutana na mpira kwasikana bashamba last week bakushamba na district ya Kazo kuri muri Kazo twasikana turemba leta team ya very strong but today bakora mpinda hinduka kandi cyasokanje letera buri yomwe okusigara na iracerera akwebuza kandi enteka tekuza basikana sangara well twaturo mu line up twasikana bashoza bakaturo mu line up batwasikana tandikana district kandi ya Kiruhura basikana itago kwa mwete kwa motebis Hakim then vile Muguta Ibrahim isigaza akoraji Hassan bayatamu Anwasa Sira Justus bine kule Hashim bine musigaza wakatanga ahereza Ronald Mugume Dennis bine Kayondo Ronald musinguzi Button kandi atwire
Innocent hamwe na Jimmy Karema basikana batandika umupira abatimu eji ya akandi ya district ya Kiruhura. Then twakureho district ya Uganda basikana bayita Mwetinka Stewart Matovu kandi basikana bayita Alex Akankwasa na Basa James Kagogwe Apollo then Kakuru Javira Sigazi Asimwe John Odoa Brian then Nsubuga Samuel Marvin Oshaba amana na Yasir Mugine akanda post basikana bargaho kwasa kandi biza kutandika umupira district ya Uganda twabasaba batandisa umusigazi Selemba Joseph kandi nawe abasana atandira Hantebe and n'umusigazi autosika tureba last week akasana ashimba ku rugo mpira inda past game bakasana bashambira hari Uganda PTC playground kandi bashamba ku rugo kandi akatereza mpira murungi but today yasana atandira Hantebe yiswa kaganye partnership nungi n'umusigazi John Asimwe akonka izoleta asana arebeko kandi expect kugira ngo naze kwa nayo maybe maybe umutweka asandi ikintu kugira ngo leta kabiri well atwanturebaho district zibiri of course district ya Uganda basaba leta katebe kari very strong wanorebaho muzuri Raymond umusigazi Seremba Joseph bakarebaho Nyakusinga Lambert akarebaho Ayebare Frederick n'uwahereza James Muchurezi Robert hamwe na Fahad Atimshime basaba batandikira kandi Hantebe district ya akandi ya Uganda then twanturebaho district ya Kiruhura bakwa Hantebe basaba basigaho umusigazi Nageta Atampera Timothy bakata Senkai Ivan Muhamukama Rogers then umusigazi Aine Mukama Leon nawe asana tanzira Hantebe n'uwahereza David hamwe na Musibe Eric na Nabasha Moses basaba tanzira Hantebe Starik Alinda na Mujuni Derek basaba tanzira benshi aba district kandi ya Kiruhura turisanga kandi mpira no tuziza buturu abari atari wese tumukari system mnonga bari kandi kurapira kandi mutwitu atari wese abari YouTube of course mukari system mnonga na rebo miliyoni wanje plus shore yagangu yabasana ko mwanya esho kwasanga nazo taburo kandi izobera ryumuka Muhammad Bruce of course numukati jwitu mnonga kandi natunda kuri mnonga then aba hariya www.news.com na muri tumukoresha system mnonga abari kuri X tumukora kamane bari TikTok tumukora kamane tuzira kwantu basiba akandi stine bugarukiro well azakatandika mpira anytime from now zakwantire mpira tutandika kandi kongere kwantireba enshogonza rastanizwa na mno wabazi uko finally mpira gwiho akihoho kandi gasana utandika district ya Uganda akore kitaza kuri ndonga bazimu kajaze ka white na black of course white top then na bottom of the black atandi district ya Kiruhura kabutosha bazwara yero that is ahiguru then brasa hansi that is short the braka atanga gasana utandika akuze ndonga tareba Asime John ayo mpira kuri hansi John Asimwe samba tumeja express basho mpira kuri aba district ya Uganda nakana takaza abantu pora namuza aba district ya Kiruhura na borikato ya demurumuka konka atandi ndakwa nimba ramza tule crossing shot 5 aba district ya Uganda gahidi ngo twatwana gayo mpira twatakuru ndonga Mwetinka Stewart akandi kwa kipa district ya Uganda kwa mpira bora sikana basamuhereza kabaka kiwa cha mpira muringo na dondoha district ya tunataka kwa Ngiza Reho district ya Uganda sono tandika kandi bakuvuga ko bagirumba mpora Sasa niko kandi basungugayo district ya Kiruhura batandika bine vibe yamana mnonga tureo pass mpora shot number 11 waiting for Ronald Kayondo pass mpora na Ronald Ndinjo hereza is now district ya Kiruhura shot 5 Jime Kalema Pochirura turi pasa kana Ronald shot number 7 at cross ningo kandi basaba gutomeraho finally basaba heru neza kubera goal kick aba district ya Uganda goal kick aba Uganda mwana wajya urusubizo mukire kaka Goalkeeper Chiwa sana kompira mpora harahiguru Rizna Uganda bajya continue kompira kandi mpora 1-2 basamba ka 1-2 kwa pass gwaroroha Maronda Apollo inga pass mpora inga Maronda Alu Brown na sana inga pass kuna hansi na 14 number pass kile hansi Maronda Sim reba Uganda mpora wajamba tu walikuwa pera kama 18 atakula sana basi kama kamera Hasim watu ndio mkari wasanga shot once again Rizna Uganda
Is now goal kick for Chiruhura. Goal kick by district ya Chiruhura pura. Goal kick by Sanas Bropiro Muringo Pinahasi. Narunda Hassan Wakana Hassan. Hassan for Chiruhura. Shot number 60. Hassan. One and two no man to Taneza. We are at the pass Lingua. Narunda Noman. On top to Yaskana Puna because of the Colonel. Ladeva was on Pura Mito Temple Jones. In the Mitro in our district Ivanda. Roina Ivanda no man sat for another champion for a Purana line. 0-0 tunataka Zambi Kurusanga mtamkasa Tikezi. Karibu kidogo but Chiruhura has not done anything. I check him sa district ya Ivanda mwisho gawa tumpira gatatu mjahidi. And I think this is from Tora. Wazungu rekondu ya district ya Ivanda tubatinena tachi. Jime Karibas kuna tunatira Jime now. He's now Chiruhura. Jime Kalima. Kare pasha for Tora. Jime Kalima. How did you catch Chiruhura? Kalima Jime. Jime Mopinga. Jime. Passing for Tora. Dagoza Ronaldo. Ronaldo. For Tora. District ya Chiruhura. Pass to Hansi. He's now Jime. Kalima Jime. Jina cross lingua. Narondoha. Narondo Mskashana Masetens. For district Sandy. He's no longer Mama Nyabo. Mama Nyabo Pira take us down to the American go to district. Kwa pira kwa msino, referima jirangu pira kwa gure ndio kuberi goal kick wa district ya Ivanda. Referima jirangu ndio kuberi goal kick wa district ya Ivanda. But Chiruhura basha baka touch ka one touch karunzi munonga. Chiruhura basha baka build up karunzi munonga konka chances za sikuni zireka kiza anside yabo wote touch to work. Wa district ya Ivanda. Pass kuna Hansi. Sigazi wataka Noman Jamhachi. Noman Pasha line Hassan Yaskana Gomo. Pasha Yaskana Jitani Chandi Yabihayu. Turn right hand for Pora. It's now Ivanda. To the Vegan Chapter, the Yaskana Murapura number 12. Of the Murapura Pora district to the Pasa. It's now Pune Yaskana Bihu and Dajuna Sima Ivanda Vastu Biayu. Chat 40. More Venus. Because of the Coca Magata in Samuel. Zero Chiruhura, 0 Ivanda. Ancora Cup, match day 3, la seconda partita di Monga, togliere un gol. Per la district il singolo da Maccabi da district andata, dietro passa di Narondoha, it is now Chiruhura the move, still on the run, poi passa per una down box, now Dennis, mamma andiamo per Gaheri. No, Magnavo. Dennis ha corretto il battito, va fuori di Gaheri. Nesek Eric Konakic. Nesek Eric Konakic con la district Chiruhura. Dennis is good, brilliant job, clear line. Great chance take a direct like yes. It's not great take a dream goal name. Goal and you give it the first goal that reached the but as you click right now to the about the speed of the goal, which one the name was. Dennis is going to 0 0 Ivanda che è il giorno sangue Halona girata a tipo per battere la sempre che io era camminata proprio di Jimes Jimmy Rodriguez Jimmy Salema Jimes now Chiruhura sta crossing con box ma magari per Gaheri goal kick a Ivanda ya Ivanda goal kick a Ivanda mi hanno dato il caricato di 0-0 vittoria per un paio di mani non avanti Giza Mati come che si va a passare la guardia di Chiruhura. C'è davanti a battere le carte del partito della televisione dedicato per la prima. Fine di partire, poi sono c'era il potente da Teggi, dove captain, ma che lo sa, Ivanda, ma che lo sa sperare nella host, ma che lo sa, tu passa una hasi, Narondoha, passa lingua, Narondo box no bamba nyabo, ma che ti aspetta una, vitano kuchiro, no man diamo hachi, no man non pira, no man back pass, Narondoha, shot about 21, Wetinka. Manyabo. District ya Ivanda nayo aspetta come si brand as cross lingua kadi nunji. But Sigazi Mwetika Samuel Kiasmana kuna kurunji Samuel Subuga Tiago kuna kurunji Mnonga is now Chiruhura Hassan Nompida Hassan one of those young talented player students Wakashimera ho hari Lekimburo SS Nashandra Ankore Hills Hanomuri Sanga Sina Mweta Noman Fatma Mweta Hassan Akoraji Hassan shot number 60 of our district Kandi ya Chiruhura. One of those talented students. Kuna mnoga pere kapira karujina mnoga district ya Chiruhura mitu. Which is 0 district ya Chiruhura 0
district ya Ibanda and of course match day 3 tukasanga kiguro rwa gatano isingererwa amakazina na district ya Mbarara 0-0 yesterday turebera muzano kundi hari Mbarara City Rufesa district ya Rampara of course Rampara barurizeho ha kusingwa bahurire ha busharizi kuba kusingwa hurota and Mbarara City basigana celebrating obuhanguzi bwo kubanza mu mpaka ezankore cup bwanyuma yo kufuna obuhanguzi ahari district ya Rampara gore mwe ahari 0 akandi basikone yiza mucweka ecyo kubanza ikabasikone kumuzamo no kwendera omuzano hatiraga kiri kwasikona ateba kwanturebaho ebikurga omwankore cup sofa nibitore kanguriyare talents basikone ziba discovered mpora Norman atabikwa mpira muringwa another throw in our district ya Ibanda Sigazi kwete ndiamu hachi Norman shot na 14 atabikwa mpira muringwa rondo Brian wapine Brian Ora rapeza Norman ndiamu hachi na Brian mpira na tatu pasi na ronda Norman wapine by district ya Ibanda cross ningo boxi pass kana kutomera gwargayo bagutomera gwargayo kaneza kubera throw in our district ya Chiruhura district ya Chiruhura bide throw in wasana utarika pora washanga sigazo gatanga Nomani wasana ya mpira Pratyar Hassan akoraje is now Jime passing pora line Hassan akoraje basana gumuyaho now Leonardo Hereza yagufuna musigazo gatanga Innocent aturiyata mpira muringo basana gwiha once again is now Ibanda pass kuna hansi na ronda ya muhachi Noman wabwine mwa zaro umwana womuka Noman ndiye muhachi kwa Ibanda through pass kura line na rondoha is now akoraje Chiruhura Jime na ronda Ronald pass kuna hansi Jime Karema Karema through pass kuna higuru na rondoha Nonda Dennis na mtuwa kuna mnonga hadi muspesi Dennis 1-2 Dennis for Chiruhura leta cross ninga mama nyamo kwa pass kuna savinga goalkeeper sikona kusevinga kuri mnonga Ibanda nibaje ko batwari kanguriyare bakabire discipline cyo kumara na mnongo mu defense babatera muza through passes you could not maybe Chiruhura on a lucky day they may get that goal that will be the first goal ya tournament na mnonga group H group B yempakeza kore cup mu edition ya 2025 tule chance kura pora ya Silvia wasikona kufuna zina Chiruhura is now sigazo gatanga Javida Referee jirangu habo offside neza kwa referee wa district ya Ibanda bila free kick pass kuna hansi is now Ibanda mpora msigazo wetanga James na basa mwana omukala atakross ningwa naronda Innocent yasikona kufuna uza gwashanga koraja asikona kuseti njiroha shot wa district ya Chiruhura asikona guya yo mwetinka Justus Jime Karema na people gonna mpira Jime mpora sealed of course talented crossing gokora higuru mama nyabo tere baguru muringo gasikona kugera cyo maheru bida gwaza heru button ya kufuna msinguzi button pia gufuna Musinguzi button ya sikona kuna kan gwaja cyo maheru goal kick asikona gitandika mpora kuna hansi iza gwashanga James is now Javida pass kuna hansi Roda James once again pass Javida na Japana kanga ya basikona pira basikona kuna hanu twasakore goal hanuya is now Jime Karema Chiruhura Jime goal basikona saving kurunji mnonga Jime yaba selfish Karema yaba selfish ya pass nga pirogwe kama tureba Ibanda bari kwehonoresha hezi pira gwagira tumuheru kandi neza kwere throw ina district ya Chiruhura
is now Marvin Oshaba najiga pass kula halaini narundoha. Zero Chiruhura, zero Ibanda kandi twakaneza nkore cup. Nenda kongera kwasa nitangira buryo mwe abari mu district zari zimwe na zimwe za nkore. Ibanda Marvin asanata home box basi ndikaja hansi refa nagira ngo eche. Refa nagira ngo aro free kick aba district ya Ibanda. Refa ya gaba free kick aba district ya Ibanda. Sigazi Marvin Oshaba asubira musindika patu. Tulimzanirizo n'egendo mbisho mukire nkaka. Kuriyo muri Nyakasharu rubirize ine mitoma gukira 0-0. Kandi kuriyo muri Kabohe, that is Shema ine well Shema ine ntunga mpira gukira 0-0 na bakiri mu cyoka cyo kubanza. Cyo cyo kubanza cyabasoko cywa kugerera hakukureba then hano gukira 0-0 batibanda bine upper hand kwa shikona kuna goal. Sigazi Alex akankwasa na John Asimwe bemerio mpira. John Asimwe shot number 25 na Alex akankwasa. John Asimwe asipana guruka kwiza Alex atapyo mpira muringwa pera gurya heru big chance asikonera baho kandi chance yamana asikonera baho kandi gwasikonera burabaho. Sekondo tumera mpira kandi gwiza gwashangoha. Ibanda refari nagira ngo habamo kuva msitu makanize ko ifite abadi fiti yacuruhura. Of course free kick ya district yacuruhura bari ya YouTube of course nimbareba amunyana wanje Bruce Nwandinda adati live and clear. This is Najib Noah, of course ariyo mu Oil City, that is Hoima. Adangwe is from Ibanda. Rwenkobwa Ibanda will win 2-1. This is Kamsime Lawrence Yajirati. What happened to okay, however Korho. This is Natamba Natamba Nathan Yajirati Chiruhura Ju. This is Agumaneitu Alan Ajirangu nawe arihona mnogo mabazi ukoku wabare kwasa kuno borho. Tarima Barnabas wabare kwasa kuno borho. Nano anjanatu na wabare borho. Sadia awampire nabuza update ya Shema gukira 0-0 cost bine district ya Ntungamo. Gurhadi ya Kabohe kandi abuna jati ninye behumuza Ibanda in my blood winning is as a must. Okay, leka turinde mnyano wanje behumuza. Then this is John Mwebaze Chiruhura Ju. Wari mnyo kwasa kono boru mnyano wanje akandi John 0 Chiruhura 0 Ibanda 0 Chiruhura 0 Ibanda. Tere crossing ngwa jamu hachinoman. Pasa bano bagwihayo mwiza gwashanga kusigaza weta Dennis unagwine shot number 7 of district ya Chiruhura yakwede Zoha pass mpora is now Chiruhura control Chiruhura move laita crossing ngwa naronda Jimeti wasipana kufuna gwashanga James wasipana gwihayo Jonas Simo yakwedinga gwashangoha is now Ronald ahereza crossing ngwa Jonas Simo narondo mama nyabo Jonas Simo star our team ya Express yareba goalkeeper atari ya line ya wasipana murupinga but kira gwasakana gurenga mukache kandi gwagira kimwe aheru. Sigazogwe is one of those talents ezirijire omu USSA Bowl kariwana asambe mu East African Games. Yes, indeed. Pira gukira 0 Chiruhura 0
Ibanda. This is Praha Tuhimbise. I'm here in Nyagatare district of Rwanda. Kubara mnyano wanje kandi kwa sikono tushongeje kubashanga ngo ryoke muri Rwanda kandi yagira ati Kiruhura 1 Ibanda 2 kandi niyo bari kwa tuseho kwa sikono tuhereza shunga kezo. Urikiriza Boaz twakorewe bari kuboroho kandi ati Ibanda must win babare mujere kwa sharinga numlikinga numcommentinga basuka tureba mpiro kwa sikono gutambura mabaze nkogu Ibanda of course bari mujaze is a white kandi na bottom za black then Kiruhura bari mu jaze za yellow kandi mbagirangu ya the first district akandi kwa sikono tweraho embera kezi Jone kongera ko numanya no kugira ngo edition ya katano district ya Kiruhura gibiro kurungira kwitandikana na draw ya 00 na kazo kandi na district ya Ibanda ikigoro kurungira kora draw na kazo 00 and of course bona bari ahamuzano gwo gwa kabiri ya the match day ya kashatu kandi mubaze nkoku turekose ningwa kule lule ateruka mpira muringwa twale bakira sipana kumika kandi bagira kimuheru Davida bila sipana gutatu mugwagira kimuheru neza kuba Erikona tugira referee nshwangu Chikazi wakweta Darius no center referee Darius no center referee Lizarwa Yambara City Chimwe samuhani ataineho any side yaza kwa na favoringa because mutsopshanga ngu ornyito chikwanza Mbara City group ya crossingwa goalkeeper Stuart asabaraga ya panchi ya vitu basi kabule pana jangu tine chilo tukumizamo pale yajira tapana goalkeeper Stuart bamusinda kaneza kuba free kick yagira ngo bamusindika neza kuba free kick bakamba cyandika mpora Bikano pira skona gunaga he's now Kiruhura eta crossing box no harho Chime mama nyabo what a big moment Chime Kalema just kuna pula chance kandi kujangu ya birnunji but pira yagunaga sigazi Stewart naza kwa yombana James enshonga nizirga era zibasukana bakora atandi kompira ataketeguire yako stinga team yakoresha bikandi yako stinga team Kasim Abat of course kutukido gwa YouTube bari kwasikono tuhereza bari kono tureba kandi tine shonga yona icyo wakora dishin chamani muno kwasikono teruka comment kako ya WhatsApp of course oxidika messages hariya kutukido gwa WhatsApp messages of course nongera kwa nizipona hari not mushanju ina mukaga bisha turisha tu Musaje ni istiga kurunje munonga kandi bari ko mushikora mutyo ekimukora n'icyo cyamana munonga naho sino basakwa notera prediction yawe tumanye enshonga akora kuzireba tureka pass mpora guza gwashanga Brian Ora Brian ataturu pass na rondoha but mama nyaba turabisa basipana arabamo is now Ibanda with a chance Ibanda on the run batam boxi Ibanda may get the first goal mama nyaba kwa tiraj kono gwargayo kandi ko kifana jata pana na kumukande chere Asakona mama nyabo district ya Ibanda babafuna chance yo kufuna that goal sigazi Samuel Nsubuka yakutira mpaji yakutira chikondo kwa sikano gurikayo irize kona abakirure cyane bakimanya ko kacaca bazana abakirure cyane bakimanya ko kacaca bazana sigazi Justus nuwasasira shot 12 yasirira yabasikona nagwa hansi eventually msigazi kwa district ya Ibanda mweteka Samuel asikona argayo kandi atwaro mpira but tia koresa mugisha gweye Jonas imwe na cross ningo box mitwe wasokana ugera hakimwe heru kaneza kuba eri goal kick aba district ya Kiruhura they can both breathe bombi ndwaza kwa bafuna kandi omwisyo tire cross ningwa Jime isona brushing mpora narondoha shana batena district ya Kiruhura mweteka Innocent atfire kuri hansi Arwana na James kandi asikona gutera kimuheru kiza kuba eri throw in aba district ya Kiruhura Jime Karema asikona atambika mpira pora kagwerezo Ronald nompira Ronald jwa kuchirinde ba Ronald babiri bina ahereza Ronald na umusigazi ondizo momweta ahereza Ronald actually momweta Kayondo Ronald ndizo ahereza Ronald omwe amamweta ahereza zile shot number 23 ahereza Ronald ndizo Kayondo Ronald shot number 11 bombe de ba Ronald
Chihura babafana chance ndizo bit kandi abasekonerwa yo kwasekonerwa yo kuva mu goal bit kandi twanturebaho abishaye bino kwene bitambura turebaho kuri hari kabwohe half time gwa 0-0 of course as we speak right now itungamo they cannot believe icaba sekonda kibabaho kuri hari chamate tukareba district ya Ntungamo Bushenyi bashanga umukaya basikone bashengura gole mu hari 0 and still gukire 0-0 hari kabwohe ikangu umusigazi Ivan ahimbisiwe basakona arebekaho aba district ya Shema banyuma yo kubera yo kwasakana missing of first game kwa tarasiko na jizana kandi zo yasakona arebekaho aba district ya Shema kandi yo district ya Ntungamo basakana tureba Paul Muchulezi basakana mongeraho Elia Chasina nawe yasakona arebeka aba district ya Ntungamo umuzando bwo kugenda misho hariya hari kabwohe ha playground harakoze Shema versus Ntungamo then kuri yo muri Nyakasharu that is district ya Rubirizi na Mitoma of course basikoma bargayo baruzi ngo muzano tukareba bari kuzoma kagabo Buhweju yasako rather district ya Rubirizi bakaza kuri yo muri Buhweju hari insika tuhareba district ya Buhweju ariko bashengura goals zibira hari 0 and Mitoma ikasakona shingura district ya Buhweju mu game yabo yo kubanza bakabasonda bagayo basinga Buhweju agore mu hari 0 actually nho basikana tureba agore yo kubanza mu tournament eji tukare umusigazi mwetenka Elik Okwal basikana ati bagore yo kubanza mu tournament and kasakona erga kuri hari Ruhinda Secondary School a playground so ya throw pass kuri ningwa is now Ibanda natambura kuri ya line basikana gumuyeho kule Hassan yasikana gusokuru ndonga shot number 2 district ya Kiruhura kule yasimula mpira muringa na Rondoha is now Innocent yakweza Dennis Poch Kiruhura na chipika mpira na Rondoha Jime Karema Jime who might get the chance Chiwati yasikana rga line kan mpira yasikana kwataka ndonga itkandi bajirangu Jime yabakumire Rabutani Mpora is now Norman Jamhachi Norman pass kuna line Mpora Ibanda Brian na kushanga ligata kushanga pira sikana kushanga bit final referee na jirangu pira gwarga aheru neza kubera goal kick goal kick aba district ya Kiruhura kandi gukiri 0-0 goalkeeper Hakim Mutebi yasimura mpira muringwa Jime Kalema Jime apasinga mpira na Rondoha tia asikona kufuna here comes Brian apasinga mpira pora Jamhachi Onoman asikona teka pass pora Brian Okwal batiga remeraho is now Ibanda Marvin Oshaba naliga pass pora John Asimwe John mshamba timeja express pass kula higuru na Rondoha is now msigazo kataka abakwetaka mugume hata close ningwa kandi mpira wasakona jera kimwa heru pira gwaza heru ekiyenze cyarabera kimwe aha muno gwenkoko ekiyenze cyaraba muno gwenkoko tino wasakona tapinga mu final gwaza heru ekiyenze cya wasakona cyaraba muno gwenkoko naga statement eje nonye tugeza kurundi muno washambira kapira no manya pira gwandwiza kandi kuza kwandwiza ko mukatimbo kareba gwarabero kimwe urimo nasigara kwebuza what's wrong anyway Aporo Kagogwe yapasi mpira pora John Asimwe John Asimwe pass kuna hansi na Norman niamba hachi chest control John pora here comes Norman mpira Norman for Ibanda Norman na pass mpira na Ronda Brian yasimana tapinga mu bagumu yaho akoraje mpora akoraje pass pora kule pass mpira muringwa na Rondoha is now Alex chest control kwashanga Javira no mpira Javira pass wakati sawa kwashangoha is now Asimwe John bastard meraho refana jangu free kick referee na jangu free kick aba district ya Ibanda kandi gukiri 0-0 John Asimwe basikona musikaka neza kubera free kick another chance for Ibanda kwa sekondi batereza kandi mpira ko kumurunji moments inkezi nizirebe ko umupira but of course ari kugitekinga no kutereza discipline nunji kandi mukapiraka
0 district ya Kiruhura 0 district ya Ibanda. Bakongera kwa supportinga kandi tugera kuba tubashimira kimwe abari mu district zari zimwe na zimwe nza kongera kwa nibahereza updates ku rugombesha ivyona 360 kari bikangu ori muri murengera izoba kandi mubaze kogu nogera kwa ni ku instanti kinaho kandi mukorwa mu rugendo misha hari ari Gongo Country Hotel that is muri Bara City muri Bihare hariyo icyo kwita ikitaramo. It's a very good thing. Ikitaramo mwabaze kogu kandi hari Gongo Country Hotel na jendo misho yakamzibanda kose ningo gokipa mutevyagira ngo ibintu birabo byanje gokipa mutevya spera kwata ku mnonga atandi kompira kora higuru. It's now Kiruhura on the move, Kiruhura on the run. Sigazo katanka Ibrahim Muguta pass kula line Gwashangoha. Sigazo katanka Apollo yaskana kutera chimuheru kaneza kweli throw in abadi shift ya Ibanda. Here comes Alex atani kompira pora gahiriza kwa Apollo asumuna mpira muringo narondoha asuna mubaho is now innocent pass pora pass hereza. Here comes Ronald for Ronald is now Kayondo pass ningwa naronda wano mama nyabo Jime mpira cyagufuna mpira cyagufuna kandi neza kuba eri goal kisaba district ya Ibanda kiri mu kibuga cyo kubanza kandi mpira gukiri 0-0 tukiri mu kibuga cyo kubanza kandi byali Sanga playground. Kiruhura itaise district ya Ibanda bariyo ku district tarizimana ziba kimukwane cy'abantu munonga banyana banje barya hari Elite Motel aho muri Bihare kimukwane cy'abantu munonga abari hari muri Kabohe Otiyota yari wese cyo kora n'icyo cy'abantu munonga banyana banje bamitoma kimukwane cy'abantu munonga bari kuri muri abari hari Mashalonge Innocent ari tampira muri ngo box no hariho Kenneth Tiago sikona gufuna Gwashango Ronald for Kiruhura pass mpana para Kiruhura chance mama nyabo tata sagano Apollo sikona tasompira kandi pass mama nyabo na Mavino Shaba no mpira pass mpana para pass Nancy Runda Brian advantage play na rondo hakolaje. Here comes Timaji ya Ibanda pass para shot number 18 mwetenka Mugume basikona shoro muntu Mugume na usanga line ngata final mpira gwa Zaheru neza kwera goal kick wa Kiruhura Mugume Yasin kuna dribble ngano mpira kwa sikana Zaheru kandi batani kompira pora kura higuru. Jime yasikona switching amu nano musigazi Dennis. Here comes Innocent Atide through pass na rondoha shana bafatina badishiti ya Kiruhura mwete kabaton bagupapinga mu James yasikona kutera kimwe kandi basikona Zaheru. It's a goal kick aba district kandi ya Ibanda kurgira mpira guno reba nguriyare ubasa kurara kandi nabo still kwabura mu goal maybe katantureba kandi tiyo mpira ku marecho gacho kubanza kukashanga ngu tukareberemo any kind of maybe goal. This group looks to be a little bit tricky. Hatuno yebuza ubona ko barashambe 0-0 everywhere 0-0 nuhara wase kwa nargayo akawasa kubaka nabwe narabaho. Here comes Mavino Shaba Jonas Simwe no mpira Jonas Simwe John ata cross ningo box mitwe kule yako ni gwasana gurgayo Gwashangoha kandi refa nagira ngo Laina Najrati Harhenjeri ya offside Bitkan referee Najrati let's hold on. Of course advantage play. Yes gonna have advantage play. Referee Jatire Katsambe there is advantage of course. Turagutandika kwiza Gwashango Alex for district stage kandi Jime Kalema pass line Alex yabasikona gutapinga gwa Zaheru atwire Innocent for Kiruhura yatanzwa pira kula line na rondoha is now Jime no mpira Jime back pass Gwashangoha is now Innocent takrosa ningo boxi Gwashanga Ronald baba nyabo kuna hansi Dennis Mugume pass pora no hakula line mama nyabo pira gwa Zaheru pira gwa Zaheru kandi za kwera goal kick aba district ya Ibanda 0 Kiruhura tulisanga Butunu ahambe za tayari West
It's a very great and of course so conducive hano iyo muri Kiruhura kandi turi harisanga isinawa kolaje pass kuna hasi captain pass align naronda Dennis Mugume ibanda basikana bagwiba Jonas Simwe pass kuna hasi Norman Diamhachi Jonas Simwe no mpira Johnny Asimwe pass para kutapinga mukanda hereza ya kutera chimoheru throw in. It is a throw in for district ya Ibanda. Every moment matters umupira ogu. The space, the pressure and anything, the intensity of the game is of course growing time in time out. Abanyibanda bari kuri omside zitari zimwe na zimwe kandi za Ibanda abari muri Ibanda municipality tumukwandikira cy'abantu munonga bari mu maduka kandi mutire muri omusarunzi mutireho abari omamotoka kandi muri mutambura bit mutireho tayari west amkutugwito gwa YouTube ninga bari aha TikTok kimukwandikira cy'abantu munonga njireba pasa ningwa kandi here comes Norman for Jonas Simwe. Jonas Simwe, of course, trying to dodge. It's now Norman Nompira. Norman for Ibanda. Back pass. Narondo msikazi wa tanka Aporo kueleza Norman Nompira. Norman pass para Jonas Simwe. Asimwe John. Pass hands Norman. Ibanda. Disciplining please. Passing the game up and down. Ibanda bajya possessing about winning a possession from all the angles. Abanyana banje babisheshe mwe bari kwasika mukuratira kurundi munonga abari kuri muri Shongorro mwe bari kuchikora kurundi munonga. By the way, district ya Ibanda batizirengu next game irabiryo muka baza kugitwara Shongorro and abanyishongorro murinde Kiruhura. We are coming. Abanyishongorro murinde Kiruhura. That will be the next home game. By the way, akashakari zote wasikantureba mpira hinduka mwankore cup. Twareba management bashoze cyandiko kiri kwereka ku semifinals niza kusambwa izo barumwe kandi za kushambirwa hari gushenyi and finals za skole zihindukamo finals zakwa ziza ebiro mwenda ibyo kwezi kwa munana tweta bagambye 2016 but za skole zihindukamo kandi za kwandi sambiro hari kabwohe Jonas Simwe nompira Jonas Simwe for district ya Ibanda. Jonas Simwe back pass Norman Diamhachi Norman nompira back pass para kumshangoha James for Ibanda pass para Javida pass para na pereza Brian nompira Brian for Ibanda Brian with a chance Brian nompira para through pass na rondoha Jonas Simwe Johnny Asimwe yasara muntu para Jonas Simwe atakulosa boxi Mavino Sama Nyamo. What a big moment for Marvin Oshaba. What a big chance. Ibanda will always regret chances in KG. Ibanda must regret chances in KG. Marvin Oshaba, the captain. Yeah, in the option zone. Either protest, Kutahumatwe, Lingas na Neje chances aho. With that long stretch. Jonas Simwe. Creativity ya higuru mnonga kurunji mnonga shot 25 John Asimwe creativity nunji mnonga wajani banje banyakatoche wajani banje bakuriyo muri kandi side za mama nyamo. John Asimwe is teaching football. He's not playing football but he's teaching football. One of those class talents, classic, disciplined, pace, pressure, every intensity of the game. Innocent of the Raskwana Gunaga Kwasanga Jonas Simwe long pass, running for Justice. Mpora district ya Ibanda with the chance. Takose Ningwa, Akoraje Yagusiba. Washangoha, Justice Yaskona Gwen Wasasira Justice, Washanga Norman, Punahan Jamhachi, now Ibanda, Pora with that possessive area, Javira passing Pora, Cosmonaguia Brian is now Ronald pushing Chachurhura, passing Pora Javira, long pass, now Rondoha. Goalkeeper Guru Mutevi,
Yasikona controlling mpora mpora final yasikona guhoza kandi kwazo mu ngaro ze turungi munonga 0 Kiruhura 0 Ibanda. We are clocking to the end of the first half. Turiyo tirira kwa second hendera ekibuga cyo kubanza. Tureba Honorable Cohen champion yasikona ku mwanya. Honorable Cohen of course Sida gukiri 0-0 gukiri 0-0 turiyo ntwira kwa second hendera kandi cyo cyo kubanza turi kose ningwa wasana tomera mu gwashango musigazi Ronald kandi referee nagira tabo kusansete maneza kuba eri free kick aba district ya Ibanda. Jikangu district ya Shema cyo cya kabiri cyashoka cyane kandi gukiri 0-0 hari kabohe aratwa turebaho kuriya muri kugamba kuri muri Mitoma still na gukiri 0-0 rado muri Rubirizi versus Mitoma na gukiri 0-0 cyo cya kabiri. Oh well, all right, well. Comments on YouTube uzogera kwa is growing and nyingi mnonga. Achimukwane cy'amano mnonga. Of course this is Asasra Fiona. Of course na jati baramseho. Mwesi kwa Edison. Yagira ati thanks for the work Edison. Yagira ati Rwengando Kiziba Kagango Shema live streaming. Achimukwane cy'amano mnonga mnyano wanje Edison. This is John Mwebaze. Okay. This is Champire Deborah Yajati Lekamba Sekwani Simbama Junu Savere district ya Kiruhura. This is Peter Sanchez. This is Peter from Ibanda. Yes, Kokar Dubai. Yajati Ibanda 3 Kiruhura 1. Greetings to my teammates. Hey. Okay, Yajati Sports Academy. This is PMT Sports Academy Ibanda. Kare. Obare mnyano wa Jataiba Robert Yajati live from Ibanda. Ibanda will win. Greetings to Biz Aspire High School. Ibanda, okay. Peguya Ronnie. Kare, that is the end of halftime. 0 Kiruhura, 0 Ibanda. And we still believe in maybe reach much the first half. Yasikane ho kanja kwa tongera kwa tureba. Turukumura mukate. Atufase kwa tufunaho kandi mizi dende banywa tugaruka n'icyo gacitse cya kabiri na analysis kwa sekonto reba eshungo ko usaba sekonto zitambara tiri kwanyuma hako hori aho kuturebera ekeruka n'icyo cy'abantu munonga. I believe nti eshunga wabasekonto zireba for the first half nza kwa tumura mukace zen tugaruke n'icyo gacitse cya kabiri otarga ahata yaru wasi. Hati mchara wanje mwami numanya abana nibagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi aho bashota kutwara icweka cya fiza ishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje abo acita kushashura ntukozisa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basakusha baroni ya fizi ubwo n'amashomero agacejumbire muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app.
And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Hati mchara. Wanje mwami. Numanya abana nibagaruka ya ishomero kandi ebintu bikiri kubi. Aha bwashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya Junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje abwacita kushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbire muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Bino bintamye kene nawe bwante walisanyi geri mpewa kazero kombocha drink. Tublan, akuja chako. What is it now? I don't know now we later. How about the way? Kakane buli magenda kufuna. Laba none nasange nedda kachiri bashi gwengenda kuwa kazero kombucha, gwengenda kuwa kazero dawata. Naye kwata. Kotumanyi mbona bana bade myaka musanvu. Myaka musanvu bedu ngabali mu business. Kali buli mungenda mu myaka tumakwata. Bino bikoredwa aba Jonathan and Frank Investments abawongoza ba People's Choice Quality Award 2025 bakuletedde ne kazero drink and win promotion eranga kyosanga mukasanikira kyowangula buno kazero tewali kikuwangula. Hope you had better luck than us. Did you get the crown? Open it. Man, this better be real. What? What's the crown? Grab your popcorn because this season, The Crown is on Pearl Magic Prime. Sundays at 8 p.m. Umare kuruka gomba ogutebeka nisibwe la Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebera bitano ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kulebenya mishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kulebenya mishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja batunyi n'abarisa
kubaheereza abarikora ibyo mikono abari kushubura emyenda enkaito abamabara amahoteli n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena nimwetwa mwije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya mu face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egari yo mwika y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga Shower music. This one's for the friends out there. Hi Fireflies, this is a shower music straight out of Cavalle. I am inviting you for my concert, which is going to be on 10th July. It's a Friday and you have no excuse. Uganda mwetegese abasambi b'omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda kubota buliro awo mu ddiro lyo anti empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 17 July 2026 butereevu okuva Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 Azam TV, entertainment for everybody. mweshongozi witwa mukiza yaturetera guno mugisha mega ronchi sande ye 2012 kwezi kwa mushanjo mwaka obu ahari university in Mbarara ashagatirwa beshongozi bamani nkabetu muwanguzi okurga Kampala Zion Kwaya Lilian Nabasa Nora Nankunda Best Emily Lisan Kato Julius Muhozi Bingana Joffrey Reverend Katunzi Kachaina Media n'abandi binji ebyo kuzanisa by'abana okutahamu manya batoni shirinje 15 abakuru no mutwaro VIP ne mutwari 10 family table emutwaro 50 silver table miliyoni 1 golden table miliyoni 2 ebiri kukiraho tera noto mushanjo note 3 anani 5 shanjo na mukaga 16 bishagikirwe. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from One the Class. Your sassy and classy presenter, I welcome you aboard. You can also welcome the people aboard. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into the community moment of the yesterday. That's will be out guys. The singles, the people that have broken out, the postpones incident sound, the happens, always here for you. We now get to Thursday, 9 p.m. till midnight, and of course with Cruise with King John, dedicated, entertaining till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Otaferwa aha tayari West mashweko reka nkushomere barha ya Paulo yahandikira baroma stentro no muntu rufitamuza mucyaro rugamba abuzire Paulo yahandika barha yahandikira baroma yuwisha baza kujishomera ikindi kandi half time break and timu zikona zetebekana mpora mpora kubasa kuba netandika ekyeka kikande kya kabiri ishika twande cyo kubanza district ya Kirure ku baraziro na district ya Ibande ku baraziro. And remember 0-0 at halftime, and ekyeka kya kabiri kitandika anytime from now. Teams Zanzibar ready
And indeed, Skari Rotimye Mwe was preparing a substitution. Tine Owahindramu Kubatan Kecho Kachukubanza, na Kubasan Wagaruka. And we are still waiting for goal Yokubanzum group age. Tigetu inzire goal Yokubanzum group age tukajirebire. Second game aba district ya Kiruhura na game ya kabiri kandi aba district ya Ibanda. Bakora Ibanda bakora mu mpinda hinduka emwe. Ibanda bakora mu mpinda hinduka emwe. Ibanda baleta Joseph Seremba. Kosa wasakwana mutase majingwaga shot number 15. Yabasakwana atahamu kandi atahamu mwanya kwa Brian Ora. Was the shot number 21. Yes, indeed. Joseph Sereba asakwana atahamu mwanya kwa Brian. Was the shot number 21. Kandi asakwana iza kunyeza on midfield. Okureba Ibanda if they can still contain this. Free kick by district ya Kiruhura. Free kick ya Kiruhura kandi abasakwana tureba handball. Free kick kandi ya district ya Kiruhura. Sigazi akoraje. Kishika munakuria mpira ndisho kuna gukina 0-0 bintu byona bire kose ningwa mitwe esiko na hidinga kandi gukiriyo refana agira ngo haboki ishona byangu habamo okuzana city makandi za kwera free kick hamo kuzana samu itima neza kwera free kick wa district kandi ya Ibanda tureba hanu ya chairperson wente bya katano mwami Herbert pressure wow mwami happy pressure ya higura wa district ya Ibanda nagira turizo nyine kuya hanu ya konka ataka wasikwana kuya hanu ya tule kwa turinda and this is Muhwezi Sebastian Apuri. Ibanda win possessions. Three passes for Paraguza Gwashangoha. Svagunaka is now innocent at Fide. Yagwezoha. Kevin Justus back pass for Pora. Ahedeza Ronald pass kuna Hansi. Gwashangoha. District ya Kiruhura 1-2-1-2. Dennis kandi asikana gureta kwa Zaheru. Neza kuba Eritro inaba district ya inaba district kandi ya Ibanda. Sigas Alex yatan kompira mpora Gwashangoha. It's now Javida pass chest control from Ronald Ahedeza. Gwashangoha atide innocent atide. Here comes district ya Kiruhura. The first district Kichiraka wasikana batomeramu pora district Mavino Shaba is now Seremba Joseph. This substitute throw passes for Abunaga. Kandi kule wasikana bihayo is now district kandi atide yada pass kuna line na Rondoha na Mugume Dennis mwakina wa Kiruhura Mugume Dennis 1-2-1-2 Dennis Mugume back pass Shangoha atide innocent Vanessa na takosa ningo boxi yasima pora back pass na mama nyabo. Sigas Ronald ya inespecer kumara Ronald Kayondo ya inespecer kumara kwa pila sana kutira chimwe kanda heru chance ya tura sana tambrecho district ya Ibanda bagarika mustandi kompira mpora abari mu kagongo majirango hapana Ibanda mukora tukabiyete jerize haba kagongo twabara musabo bari kutayisa kurundi mnonga first game ikabari nunji kandi Pero gatero mpira mu runja ba district ya Ibanda versus Kazo na environment kabere nunji omwaba zogwe kandi ogutwika kandi yaber match day ya kabiri Kede mameta This is Muhwezi Yajati Nomtiza Chairman Herbert Hape Mayanja watching live from Ruchiri sub-county Ibanda district. Ingwenu mwami Herbert Vyare bakora musya. Tubona turebera kuri muri Ruchiri Ibanda. There is a corner for Ibanda. Jonas Nimwe preparing kubasa kunaita kona. Yatanga kapira mpora. Unanika short pass. Pasa ngoka. Leta pasi ngoka tipaka sana kwa takurundi mnonga. Mutebi akiba sana kwa takurundi mnonga.
Mutebi yakunia wasikana kwata kuruji mnonga harimo kusindikana konka Mavino shamba joka musindika konka refari ya tukumzamo Sere pass kuna hasi Mugume Dennis Mata kuna badi ya chumba tigari ya refari na jangu na free kick Refari ya jangu na free kick kama district kandi ya chumura Mugume Dennis pasikana mshambera kubi Shigazi Muguta Ibrahim yagurekeraho umusigazi gatanka Kule Hasim yagurekera Kule Hasim Kule Simurapira muringwa Sigazi Samuel Msubuga Jonas Simwe is now Javida pass mpora turuha basana guiba konkare payina jirati habaho engineer handball neza kubera free kick Kirhura post bakakorera mu mpinda hinduka nemwe Ibanda bakora mu mpinda hinduka nemwe izina Joseph Salemba mu box naska para nyansi Justus Masasi na nyansi refa nagira ngo goal kick aba district ya Kirhura 0-0 team zombie Ikangu district ya Kirhura Twantu rebo ha bench yabo binawasika ka Senkai Ivan Arya ha bench kano mwari yabo ba products za Kirhura n'abana bomuka na Sandra team ya Ankore Hills ya mnyano wanje Juma Hino musigazo gataka Sainam kama Leon shot number 20 na warya bench Wama ba game changers Mujuni Derek na warya bench Siam kama Losias na warya bench aba district kandi ya Kirhura Of course, Ikangu district ya Kirhura in the entire tournament on history ya tournament ya Ankore Cup Pekafunaga bubonero bushatu in the entire history y'empakeza Ankore Cup ni Maisaki Eshambere mzano yayo no tournament zone mu edition zone zingwire batekafuna mga win ngo celebrate ngo bahanguzi. Can it be a night to remember today? Oh, we still have to wait a little bit more. Turebe cyo kuzasubira sambuka goalkeeper yakona tandi kompira pora kuna Higuru Stewart yaguhereza umusigazo wetaka James apora asumura mpira muringwa is now Kule goalkeeper askona tumira moya usona gwihayo mwetenka Hasim test control from sigazo wetaka Bason Musinguzi yakureza Mugume Dennis Alex asikona kutapinga mkani kwa jela chumuheri throw ina badisi cha Kirhura yatandi kompira pora pass kula line na herezoha Innocent atire Innocent naita cross ninga bitwe asikona kuyayo Alex pass pora na rondoha Marvin Oshaba the captain Marvin Oshaba pass kuna hansi na rondoha msigazo wakwetaka Samuel ndiye muhachi in fact he's called Samuel Subuga yagwereza Jonas Simwe asema for Ivanda naita cross ningwa muboxi pass mama nyamo Kwa referee anajirangu haro offside. Kumusigazi Yasin Mugume shot 18 ya Makumire free kick. The district ya Kirhura. Yes indeed. Kumusigazi Yasin Mugume ya Makumire. Hey, no complaint at all. Liner was attentively watching. The liner was attentively watching. Pira gwasigara kuchiri 0-0 tureba chance Mugume no mpira Mugume wa district ya Kirhura mamba njya kwanza tunasonda mwinji pira yasonda mwinji kandi gwabasikana ugera kimoheru pira yakona gwabasikana gwa mwinji kandi district ya Ibanda yasikona irozaho obunuzi box celebrating a part Sigazi Yasin Mugume yabakumire. That means the goal yasikwa never ruled out. Kurujira hali center referee okwetanka Darius. Here comes Javida. Ronald Hereza. Jime Kalema. Very silent in the second half. Jime Kalema. For Kirhura. Jime Kalema. Porampora. Jime Kalema. Passing Porampora Nakanga. Jime Kalema. Jime. At a crossing Porampora boxy. No hard hope. Here comes Muskazo Wakwetanka
Sikuza kutaka Baton msinguzi basikona mu dispossessinga. Tuza kwashanga mapi no shaba kandi referee jangu free kick. Free kick aba district ya Ibanda. Bakutandika pora Jonas Imwe for district ya Ibanda. Pass kula line. Yatapiga mpira basikona kuya Justus no sasa na pass pora. Basikona kuiba once again. Free kick kuli line. Free kick kuli line kandi Free kick about district ya Ibanda. This is Mugume Bright Ajrat streaming live from UAE. Bamwine Nicolas says Ibanda must win. This is Paremo Barnabas. This is Barnabas nabuza Shema na Nantunga mu gukira 0-0 of course cyoka cya kabiri. Bata crossing box Alex asakona Manyabo. Apollo ya kora freak. But through pass in Pampola Ronald no chance. Ronald Manyabo Ronald. Ronald yambi hamu hanuya. Ronald yambi hamu. Abarikubuza mpira kwa Shema Nantungamo gukiri 0-0 omudakika yanshanju na 8 omudakika yanshanju na 8 kandi gukiri 0-0. This one says Kundi Bandeho from Ibanda yaitu nekusinga. This is Muhanji Clinton Yajrati Omwana Norman. And of course Natamba Nathan says Chiruhura Ju Mukago Ju wale kuri Mnonga. Gukiri 0 district ya Chiruhura kandi 0 district ya Ibanda. Match day ya kashatu Legendo Misho Lubirizi Mitoma gukiri 0-0. Shema Ntungamo 0-0. Chiruhura Ibanda 0-0. Here comes Pule Nompira. Pule Hashim. Aramushambi kandi yasikona sigara chimuhansi our district ya Ibanda, and of course he needs some medical attention. Sigazi yasikona sigara chimuhansi. Sigazi wa district ya Chiruhura yasikona sigara, in fact wa Ibanda yasikona sigara chimuhansi. Every moment matters. Every moment matters omupira ogu, and of course Sigazi Mbaguta, in fact Muguta shot 15 aba district ya Chiruhura. Sigazi kwana gure kum space kandi Kule Hashim kaza kwana kusimura kule Mnonga aba district kandi ya Chiruhura bine free kick. District ya Chiruhura bine free kick. Ampumuza Osbat kajamina wariho kandi eshogarina jakona zitambuza Kundi Bandeho Robert Ajrati Ibanda nekiza Chiruhura. Let's wait and see. Free kick aba district ya Chiruhura. Substitution omusigazi wakwetanka Senkai Ivan azokana ataho mwanya gwa omusigazi wakwetanka Senkai azokana atahamu kandi aba district ya Chiruhura yazo mwanya gwa musinguzi Kule yashituka mpira muringwa amba kusari mitu azokana mpira wasokanya nyoka kandi refana jirangu hariho free kick. Sigazi Norman Ndiyamuhachi nazakana simula free kick aba district ya Ibanda. Here on 0-0 as we speak right now. And remember, first substitution aba district ya Chiruhura Msigazi Senkai Ivan yasokana ataho mwanya gwa Baton Msinguzi shot number 13. Free kick aba district ya Ibanda. Sigazi Stewart Matovu yasokana atandika free kick. Simula pira muringwa naronda maviri wasokana usindika watu wanatomeramo. Fanere Selemba Joseph yafuna yahereza Jonas Imwe wasokana gumbuyaho gwasanga Akolaje najiga pass kula higuru naronda Jime Kalema very silent in the second half. Jime Kalema Nasara Jime through passing ngwa mama nyabo pira gudaheru
Jimmy Karema. Jimmy Karema yakora bingi but finally yayoze ahantu ko mu itaka. Thank you my people abari mbatego bakomentinga mnonga kutwitu ogwa YouTube. Colin Zalnito says Ibanda must win. This is Binomugisha Bright live from Bushenyi. Where mnyano wanje Bright. Propasa Ningwa. Apura skona tumero kanda Alex skona clearinga. Muguta. Chest control from Ronald Kayondo. Pass kuna Hansi. Washanga atire Innocent. Innocent atire. Innocent. Chiruhura. Propasa Ningwa. Aporo. Kagogwe. Skona tumero Washangoha. Is now. Sigazo wakataka kwegama subuga. Patomeraho. Is now Chiruhura. Is now atire Innocent. Pass kuna Hansi. Washanga Dennis Mugume. Dennis Mugume. Mugume Fajura. Dennis Mugume. 1-2. Crossing in box. Chance control from Seremba. Here comes Subuga. Yes now Seremba. Seremba no pira. And passing Pora. Washangoha. Is now Kule. Kule atomera kuchira higuru. Washangoha. Senkai. Back pass. Pora. He's a Washangoha. He's going to catch us. Maturity. Ja pass ya Koraje. Here comes Senkai. Senkai Ivan. Senkai. He's a Washangoha. Is now Akoraje. Akoraje bategari hansi refana jagu tinechiro tukumizamu. Pade waskano gafuna. Is now Norman. Mfakti kamweka Kayondo. Kayondo batomera James yasikona gwihayo. James yasikona gwihayo kunujunonga. This is Nimsima Confidence. Ibanda nature Chiruhura. Let us wait and see. Konzel Nitwe. Where anyone in Kureba. Seguya Abias. Nichamani. Webari kwasa kubano borho. Namanya Pro. May the best team win. Webari kunujunonga. This is Abel Nyabongo, of course, says 1-0 in favor of Chiruhura. Let us wait and see. And of course, Chiza Donozio, Nawia Jangwarho, Alneitwa Emmanuel, of course, Nawarho, Kare. Yajiba Ivan Yajrati 1-0 win ya Chiruhura. This is Kakuru Joseph, of course, now Yajrati streaming live from Qatar. Abatwita waliyo kwa heri ihanga kandi muri seria mayanje kimukora n'itse cy'abantu munonga Ibanda. Makora mpinda hinduka Javira nashohora kandi bareta. Ibanda makora mpinda hinduka. Sigazi Javira Kakuru na wasiko nashohora. Bareta Frederick. It's called Falcao. It's now Mugume. Senkai. Jimmy. Pass. Mpora. Ronald again. Pass kuna Hansi. Wiza kwa Shangoha. Mugume Dennis mboksa kwa Chiruhura. Back pass mpora. Ronald Kayondo mama deflection. Mama Nyabo kwa Zaheru. What a big moment for District Chiruhura. Was a deflection. To Zaheru. Corner kick. It is a corner for District Kanda Chiruhura. And now Ibanda can breathe. Ibanda can now breathe. Jimmy Karema is going to deliver. Jimmy Karema going to deliver a corner kick. Jimmy, atampira muringo boxi. Mitwe, mama njama mpira kwa sekundu za Heru. Kazi Muguta. Kisukana utira chimo Heru. Muguta. Ibrahim. Shot number 15 about District ya Chiruhura. Goalkeeper Mwetenka Stewart Matovu. Naweza kuwa nasimura goal kick about District ya Ibanda. 0 Chiruhura, 0 Ibanda. But siri hanu ya honka. Bikani zikangushaha emweze nyinuma waziza kwa Saudi Arabia. Spain vine Saudi Arabia amechukua chance yona. Zikangwe cha mchezo wetu asikante remzani asikane zonu mchukua chance yona. Ihanga elia Sweden. Barizirengwa kabakiba kibiro mgongo gwako. Bakasinga Tunisia itana hari yemwe babinga coach. Nabone daranze bagwira asikane bashekura goals itano hari yemwe. Bagize ngice ko nabanange sagara bakinkore.
Chenko n'abanange sagara bachinkore Sweden nayo kanyine basikana bagitera ezakabwana goals zitana hari yemwe asimwe John Alessa cross on boxi mitwe is now district kandi ya Ibanda with another chance is now Ibanda with another chance wano Mamba Nyabo Farkauti yagufuna Seremba pira guda heru it's going to be Goki wajitan kampara gwasanga kule Hasim pass kuna Hasim Guta Ibrahim Basin Kadians refana jirangwenchi free kick kaba district ya Chiruhura Jikangu Tunisia bajisemu goals mwenda first game kwegamba shirine kabatirita na hari yemwe Echamshizo kwa secondary ya Tunisia Japan iri kujigaruka goals ina hari 0 Ecuador na Curacao bakoze 0-0 and then Shaha ina Iran bina Belgium bitkandi Ivory Coast na Kenya basikone teba Frankesi basikona teba but Germany barjire nyuma Dennis Undav shango atibe cha Stuttgart basikona wenye na rugayo kandi asipata goals zibiri za Germany Frey cross on boxi Ronald is now Jime Karema Jime aheru pira guda heru kandi neza kuba eri goal kick wa district ya Ibanda Shahemwe Spain aine Saudi Arabia mchikopa chensiona Sha ina Belgium aine Iran stiro mchikopa chensiona Asaid kuriyo muri Kabohe Ntungama yasikane funa goal yo kubanza Ntungama emwe Shema 0 Kabohe cyataba Ntungama yafuna goal yo kubanza Shamshanju Uruguay bine Cape Verde omchikopa chensiona that is Shamshanju zechiro then Shai kome mukishesha New Zealand bine Egypt then tukumiza muna match day 2 mupaka zechikopa chensiona amahangana gazana mzano yabo ya kabiri yellow card yo kubanza of course goes to the substitute Senkai Ivan shot 18 aba district ya Chiruhura Senkai Ivan shot number 18 aba district kandi ya Chiruhura sikona kuna yellow card Kabohe by introducing a val Kabohe by introducing a val kandi mpira gora wasikana bajishara gora wasikana bajishara kandi guchiri 0-0 again Alexi for Ibanda alita crossing ngo box no hardho goalkeeper na arga line wasikana kwata kurunji mnonga Hakim for Chiruhura group na hati ya tulinzire first goal group ya tulinzire first goal chest control Innocent Atwide Chiruhura Innocent versus Jonas Simon Aska refana jangu neza kubera free kick wa district ya Chiruhura refari nachira mu free kick wa district ya Chiruhura batanu kampara kuna hansi nebarunda Dennis Mugume Dennis Mugume fa district ya Chiruhura na shara rikisi ajira tapano ya kana kato Gajanga pano ya kana kato kandi yampeka muna na echikoko mpora ya mtamwe echikoko mpora Itikadi wasikana na sigarachi mwe ahansi Maisha kwa na enyura Shaya muri bata yaonjera huna na kumusindikira mu Nizo kokora zo mugongo bityo 0 Chiruhura 0 Ntungamo 0 Ibanda 0 Shema 0 Ntungamo 0 Rubirizi 0 Mitoma This is Creva de Santos Ibanda is lacking something in the defense. Number 3. This is Godi Magoba Yajirati live from Qatar. Prince Laurent. Ntungamo 0-0. Nana Buzari Ntungamo 0-0. Nana Shema. This is Ahereza Andrew Yajirati
Muguta is called Muguta Ibrahim, shot 15. This is William Katweheyo yagira ati ibanda mugiherezo umwana Katweheyo William nzimambwe agira bato eyamatera n'umwana but yagira ati ibanda tugihereze goalkeeper naje ko nafuna ubushanja b'impora a goalkeeper wa district ya Kiruhura Mwetika Mutebi Hakim, shot number 1. Naje ko nafuna ubushanja b'impora kandi umpira gukira 0-0. Everything is marching to the other way, of course, the right way. We are much expectant. That means in terms of Nogu, kugura sigari ko kuguri zakwa twasigara twine group B etari mugoro nemwe muzanesha tabasukone shamba etari mugoro nemwe 0-0 figura ho group B a match day ya kabiri iyo mpaka zankore cup kandi twagihurira kuriya ahari Kare gukira 0 Kiruhura 0 district kandi ya Ibanda is Seremba Joseph pass kuri higuru Norman atakrose ningwa kuri yo box na rondoha na Falcao wasikona heading mukandi Justus heading wasikona kugera cyuma heru. This is once again ndamukiza Mubanjizi Rogers Santurino Kamugasha Eliazar hamwe na Njahereza Abat Lakazate ubona abajyango bari kuriya muri Rukiri ya Ibanda muri Katebe kandi bo bari mwana wanje muhezi turakose ningo here box ya sukona punch ngo kandi goalkeeper Hakim Ujiro mpora district ya Ibanda bazikana banyiga bizina wakolaje nikoleje basukona tumbira mpira kwa sukona gurgayo muringwa referee Darius Mwese kana kupata mkuruji mnonga Tuje kona wasamba mpora Yeka Mzibanda Laurent mpora na itakurose ningwa na una Falcao wasikana wana kufuna ka final ya wasikana kufuna Falcao pass kula higu John Asimwe John na shibika mpira mpora gwashaga Norman Norman fa Ibanda yatabuka Norman ya mhachi itakurose ningwa Falcao mitwe nasala tapinga mama nyamo kesho mkuruji msigazi wakatanka Alex in fact he's called Muguta Atwira Innocent John Asimwe Ibanda pass kuna hansi nafuna shot 18 wa district kandi ya Ibanda pass kuna hansi nafuna kuruji mnonga Mugume Yasin John Asimwe for district ya Ibanda John Asimwe shamba tiwe cha express John Asimwe na pass kuna guiva is now Kayondo aleta pass kuna higuru na ronda Jime Karema is now district ya Kiruhura Jime Karema 1-2 Jime Karema katikori ngano pira Jime is now Kiruhura na zimkana kura binja ariomba biri pass kuna gumuyao finally ya kufuna is now Falcao no pira Falcao for Ibanda ya guherezoha Norman pora Mavin Oshaba no pira Mavin Oshaba shaba tiwe cha Marunzi pasi Seremba yakulezoha yakuleza Mavin Oshaba pass kura higuru na ronda Falcao akashambara Ibanda United ya pass mpira kushanga Mavin Oshaba akashambara Karunji kwa mshamba Marunzi bategaria hansi refari yaje tukumizamo Joseph Seremba akashambara Chikezo Homeboys kandi n'umwana wa Ibanda pass ningwa kuri hansi na rondoha Yasin yakufuna kuruji mnonga Yasin yali ka pass kuri hansi Alexi alifasa kuna tapiga maono kule ya kutela Chimoheri throw in abadi tukita Ibanda mnonga kwa mtapinga mkalaikinga mkatoro winga kandi mkawanjira kwani msakinga is now Falcao mama goalkeeper sana kwa kuruji mnonga Falcao with the big moments Falcao yatungo mchisa from that close range but goalkeeper
Yabaro kurunji mnonga msigazi wakitanga Mutebi Hakim ngiye kwata kurunji mnonga mwebare kandi mwebare kwasi kumukuratira tayari West TV The Ono TV erikwise mpaka za Nkore Cup edition kandi ya katano turi Halisanga playground muri Kiruhura Kiruhura Pasas Ibanda kandi of course ni match day akashatu kandi umusando kukiri 0-0 umuceka kitu cya kabiri aside Korea turiyo balance rubiri za sokona funa goal. Nyakasharu is now asking for water and some juice and popcorns of course to accompany. Nyakasharu bashaba mizi aba mitoma barini bashaba ompira guharia rubiri za sokona funa goal yo kubanza is now Ibanda. Here comes Marvin Oshaba cross mpora ya kutapinga mkule Guargayo Gwashangoha Noman yakureza Falcao nompira Falcao mpora pass kula higuru naronda Noman nompira for Ibanda Noman yamuhachi Noman yahereza Falcao natopera pano pira gwaska muguzera tumaheru throw ina bwa Kiruhura nanu wanje muhezi apuri yampera kimwe vibe ya manu mnonga kandi enshonga nazo kana zitereza mpora nano je Abat Lakazati Najrati yani mpajiri banda konke bintinka byetegerize kurunji oyine kubyetegeza mushahani zezi ro ina ba district ya Kiruhura pera gukiri 0-0 yasigara ko kubirite we shall still wait. Substitution aba district ya Kiruhura wasikana bateka mushana ba 25 mweteka Mujuni Derek Chirebaleta Mujuni Derek Justus Nosasira sokona sono pira muringwa Seremba Joseph mushamba kimejane kya sokona tomeramu kule ya headinga kwa sokona kurgayo kule Hashim gwashanga Ronald Tayondo bahiri obtrio mwanya Aporo now Seremba Joseph midfield Mestro Justus Noman mpora Noman jamhaji pass kula higuna na Falcao na kuna kunjonga Falcao Federic Falcao neta kwa tani boxi na rondo hakule sasa hiriga Guargayo kwa Sangoha is now akoraje na kuna bingi Justus yata mpira kwa Guargayo kundi mnonga kula higuru is now Innocent James na tumera mpira mwanya kwa Sangoha Innocent is now James sasa mpira kwa Guargayo kwa Shanga Noman mpira kwa disi Ibanda Noman neta kwa seningwa na ronda maficha kuna is now Muguta pass line Ibrahim naronda betabu suit Mujuni Derek pass mpira kwa kumjera tumaheru throwing for Ibanda. We are right in the dying minutes of the game. 0 Kiruhura 0 Ibanda. Ningependa kusema lazima asante sana kusikiliza Shambi ba district kandi ya Ibanda bombe basakana basigara kimwe hanso musikaza Alex tazo kama mwimisa mpora tumamutangwa pendo gwa bashiza wajato pendo gwa bashiza Shambe Nanu wanje John Don Alhariar Metropolitan International University Ajirati 0 Ibanda 0 Kiruhura. Greetings to all staff of Safe Electronics muri harwe kare yabare kurunji mnonga mnyano wanje John Don ngiga muto kare Noman Proseningwa naronda Marvin cyaba sikona kuna nda kwashanga Jonas muri penalty rangu habaho offside tukana watandika free kick mpora is a free kick for district ya Kiruhura. But of course, the environment is so conducive and everything is still wow. Buri kimwe cyorekanguriyare cyongenda kucyatebe kanisibwe yade tukarebere goal, but again we are still in that motion biri kujanta nunji. Free kick for Kiruhura. Sikazi shot number 20 aba district ya Ibanda. Mwetenka Samuel Isubuga yabari offside. Of course, neza kubera free kick aba district ya Kiruhura.
Shirika kamba koreka umusigazi Mwetenka kule. By the way kule 2024 akana shambira district ya Rubirizi Eya hangwire empaka za Ankole Cup edition y'Enkuba bari kusinga district ya Ibanda finals yekamze subuka kwa Ibanda lazima pira muringwa Mavino Shaba with a chance of course off the line boys sigazi kule Hasim pira guhala in kuruji mnonga kule Hasim of course askuni honorable kwa spara batatu pasa ningwa but he's going to be high in kule Hasim. What a clear defender. Goalkeeper ya Ichirize ndakuja ate goal kwa kwa kumisa mtu mwingine shonga. Once again from the screen, look at how he ran. He's first following the game. He was going to be high line with that super clearance. Mama Nyabo. Kule Hasim. Nanada kumbaga mbele utakahangure mpaka hiza Ankole Cup na district ya Rubirizi. And now Chirula can now celebrate. They can still breathe. Chirula can now breathe. Mama Nyabo. Chirula was going to be second Shahezi because Ibanda. They have a new Samizi. Yellow card, Nigeria Kandi and Dijo. This game was a little bit balanced, but as we speak right now, Nshonga Zinjira Kwanis Karuba Shunanzonjira Kwanis Karuba Parampora Witkan Kuria Amuri Rubirizi mpira wasikana guha Rubirizi gore mwe mitoma 0 Swahwa ntimaisa ngubona bine points ishatu buri mwasinjiro gweye mitoma kasingo gweyomuka emwe 0 tukareba district ya Buhweju nesinga Rubirizi 2-0 kandi na district ya Rubirizi kiyazo mukajata ni tuntubasa basinga mitoma gore muharishiro gwahwa is now official. Rubirizi baza kuja abahanguzi bo kubanza mumpaka eza Ankole Cup. It is a free kick for district ya Ibanda. Free kick ya district ya Ibanda. Mtezwa free kick omurunja ine left mpira kuna kuteka mukatimba. Ibanda of course. Kan batwari ko musigazi Semanzi. Sigazi Semanzi nasukona tebera district ya Rubirizi mudakika. Shore ndo dakika 93. Pira cross ningwa kanti wasukona puna Falcao. Through pass ningwa na round mama jya mpira gwaza heru. Goal kick aba district ya Chiruhura. Gore mwe ya district ya Rubirizi ya timu musigazi Semanzi. Dakika ishatu kwa tuendelea. Chechoka kitu cha kabiri. It is a goal kick. Wasbana mpira muringwa. Sereba joto tunatomera gwasa ngoha. Derek Mujuni. Ninga pase ningwa. Finaruho. Aporo kagogera sokana kuna. Aporo. Nasokana tapinga mpira muringwa. Ukiyo mwanya. Mitwe. Batomera holo na kizagufuna. Is now Mavino Shaba. John Asimwe. Pass kula hikuna na Falcao. Federico Falcao no mpira. Throw pass na Rondoha. John Asimwe. Batomera ho. Suka Justus. Nasona tendera kufika line. Is now Falcao no mpira. Falcao is now Ibanda. Falcao pass pora. John Asimwe baskari meraho. Batomera mpira kula line. Na guyoni atabuya ho. Pora nasokana kufuna na Chiruhura. Throw pass line. Na Ronda Jime Kalema baba sikama bubu yaho James pass kula line Falcao Federico Falcao pass kula line pira kwa sunu jera timu heri throw in haba district ya Chiruhura bine throw in district ya Chiruhura bine throw in mwana dawri chizo mkirenka kanda kureba tayari was echor kora nechamani kurunji mnonga we are into the final minute of the game, which is 0 Chiruhura 0. District Kandi ya Ibanda. Through pass para Falcao.
basi kono gwiba Justus Mogwine shobora mpira muringwa kiraka hana sokona clearing kandi kwagira kimwe heru. This is teacher Noel Najirati teachers hari kibubura girls from Ibanda echo akone chairman munonga Najirati Ibanda neza kwangura ngashane kwangura sazinga irika turinde agaba Vitas Najirati I'm just here just been Dr. Frank. Yes indeed kare. This is Clever Santos once again. Najirati thanks Tayari for the service. And this is Hembo Nesmas ya Jaturubirizi Neyaman Munonga Vicent Yajirati Amwintungamo kare of course niko kwen kabiri well John Mwebaze Jatayari Mwebare kare Mwebare kwa sana following mpora aho ruhona kuserebera cyo kora ndetse ntamana Munonga. This is Mwebaze Frederick Yajirati update from Rubizi kwahwa kwasana kuhagore mu harziro kandi Rubizi gasone singami toma hari Nyakasharu Veretu pase ningwa narondoha muskaza kutaka Derek Mujuni is now ahereza in fact ahereza Ronald back pass Charlie yawasikana mara hembirembe Sigazi Muguta Ibrahim yawasikana mara hembirembe kandi finally Verifari says that is it for now. 0 Chiruhura 0 Ibanda. Still Group B, between the Mugoro Nemwe, as you can still say, between the Mu Oate Verekandi, Omukide Nkaka. Ahiwa de Verompira, Enshonga Wazreba, Kandi, Dojaka Basima, Masuna Teka Imbera Kandi Kujangu Nenunji, Kore Kwasa Mateko Kanembera Enunji, Kera Mwazreba, Chiruhura, Yasukane Nezana na district ya Ibanda, Kandi Group B, once again, between the Mu Gol Nemwe, Kandi Waskonu Kuhera Chimwe. 0 district ya Chiruhura 0 district ya Ibanda. Of course akwatongera kwatfunaho kandi abamwe ahari yabo na Munonga bikugira nti basikana bateko kane mbere nunji mwese special na Munonga muzano kogu enshonga atawasika tureba district ya Chiruhura bari kurweba basikana bagoma kazi na district ya Ibanda, but of course district zombi zasikana zitware kangu zine ampera gwamani Ibanda bakora mupenda hinduka na district ya Chiruhura basikana bakora mupenda hinduka but enshonga tawasika tureba Southern Stambura. We still believe that maybe enshonga tawasika Stambura kurungi Munonga Tineho Honorable Agaba kandi Ogunowa Ibanda Original Rwartorobi district ya Chiruhura yeriyomuka muiza masikano mujya kabonero, but game yona momentum yatorikangu district ya Ibanda game bagishamba maybe not to the level ibashambira mpira gwa kazo mpira wagurebo tom angweji ompira gweri izoba gwaba Butorobi icyo kubanza Chiruhura enema yo mpira gwo kusambira hansi kandi Ibanda ngwe kusamba so twasanga twena information emwe na no mpira kusamba gumwe ompira gwo hansi gwa kapeti bonka kandi Chiruhura indira yakosana home advantage abo kwe chine bakimanyirire kirimo ubukungu kirilitaka so ati nico kurebera ngo batwiha ho draw konka at least wafuna draw away nano mayangu at least wabo byomuka hati nza kwantu sambana bahasande so mwe abazani nza kongera mamani kandi hati obuzibo bundi Ibanda abazani bayabamani hati nkaseremba no yabamuleta mu second half abo kugira ngo wayizirere to mukamba so tubita kwasa kuma first priority kandi obwayizirere to mukamba konka kiza wareba mpira gwabanza gwabasa stabilizingamo tureba ngo twasamba ku ndo mu second half konka draw timbi reka tubarinda hasandi Ibanda ha St George's Arena tubase kura kutwabihaho wini hatu waza kureba kibinje kine tari mugore yatebiro team zone nize hurramani hati yano yebuzo ta timezi sambasti hazira kwatiraho za buhozi za zile za Rubirizi za Bushenyi ezo nza kwantura byo mu ikomukigega. Okay, Honorable Kajenje kando kuno wa Nyabushozi ayiturumiye nyine asukone taisa mwabazi yogu. Now, oko buildingiraho acha Honorable Agaba group yitskarebere mu goal but bine ba striker mbere bagurebota to you. Eji group nyoni ngira ngo necyafayo. Team zona ezine mpire ebiri point emwe so zona nizingana abazana bona bar professional bazana mpira murungi nyenda kwe bazabanyibanda bazana jene itwe twaba good hosts twaba kwata kubi ompira gwankore no mpira murungi nyenda kwe bazabana ba Chiruhura no konkambwe naba abajenyi twaba H-team sachamana twantuza kuba ekabwe ompira gwaba murungi Munonga turazibanda ntuza kubakore chikoro
na timu zindi mukama bampera omugisha barangani angalia Kiruhura oye. Alright. That is honorable kandi asubana tugambiraho antekateko kuzemerire omukire kaka well tuneho honorable wibanda kandi honorable Jovrin Kalisa naza kwa natugambiraho antekateko kuzasubana Stambura at this well honorable twareba ibanda kamanero kamwe eco ni wako munyibanda twatera Kiruhura bagenda na 0 itwe twagenda na point emwe so Kiruhura byaje byahwa abacuza kurasaho nibyebyo konka abakiruhura a goodbye. Honorable yajata bakiruhura goodbye reka turebe next week ushobora kuzira Stambura tuna honorable ndizo wibanda honorable Panado ndaza kwa natugambiraho ompera bagureba bati nagutwaza mu goal group tekagire mu goal nemwe buri team ine points 2 omizane 2 eco chimanisa china munonga banyibanda turuma next week nsamba Kiruhura omuka no atitwe nkibanda uja mtwabataye yire Kiruhura draw ya net score hatka tuzomuka twezurute home advantage turebe ngtwasinga konkana nagambira bakiruhura ngo abapana abibanda bitaba midire Panado kandi Panado babaje midireje konka ko barizibana bakusanga ba midire Panado extra tubakora ho Kiruhura. Alright, niko kwe kandi tunihona na anyway achaman okay well wano reba ho twantreba hinsho kuzaba sibani Stambura abibanda because amanu mingi batona rebo cha person wote bakatano mwami Habats enshonga wazireba ibanda bizabujenyi twafuna kabonero twantugaruko muka nzo expecting kintu kina munonga kiraribyo umupira kwiza ompira twazana jabana banje bazana je echare mazabaza gora reba tware abakiruhura bari makusingira omukisayi ngore cyasanga kubarize ibanda kagongo ndabaza kwefuza ni namasiko ngo bizibanda zakubatera gore tukwetaga generale ompira gwabonera konke cyarema niza goals. Alright, of course atunona na governor na Westira tugambire ompira kuyagureba kubabona naba hanumuka erizo Kiruhura wagikwatromu abashaija bahona bohona wabara kubasinjira mukana kimanisa cyo ecyo kubanza ibanda ine bishaye birungi itwe buri mwana yanatera yitwe tuzanda haje mu nkunguru kandi zo tukumanya tu trainingiro mu kishaye cyaha so twazibanda nabaza kubona of course governor eshaha yona ibanda munywani wanje happy nomuza kubona konka ntwenda kutera akakarango ntwenda kwebaza Osborne na timu ye ntwenda kwebaza sponsors beituriare ito for the first time Kiruhura eta kuzana tournament ninjano murebe Kiruhu vibe ejo ntuza kujugumiza mwabo kwate kintu je kwatire ninye patroni wewe governor yatugira ati enshonga nza kwa Stambura kurunyi munonga narebo tuneho well vibe yabe yamanu munonga konka anyway tunaona na honorable umunyishangira abachala kandi abwakiruhura Ruth honorable Ruth Rujochi nazo kwa natugambira pera wagureba kandi timu ya Kiruhura yoreka amanu mingi ukakiruhura tekafunaga bobonero bushatu ombyafa byankore cup amanu mugihire kugira ngo hatiya mutore ko mpira murungi baturinde nibwo twatandika tubere turiyo no kusinzira hati cyaza kwabika ninkurikye abazana bona ninye baza batuberaho ba NPS bagize bitabija kutereza moral ninsima batuhereze sente zabo kandi imbaraga nisangu ogunda muzana kuturagace kuzana Kiruhura neza kusinga. I want people to bet on it. Okay, honorable Ruth yatugira ati Kiruhura neza kusinga next game turana bagenyi abasa kubana bafuna time yo kugira ngo reka tuze sanga turebe mpira kandi gwagura umurungi hagati ya district ya Kiruhura na district kandi ya Ibanda. Now abantu reba ho mpira gwasaka ngurebeka district zindi zetegura kikorwa mu group B kugira ko kugireba nyewe Dr. Engineer John Bosco Koe Kalisa kandi member wa parliament ahabwa West nabareba kuba kuzana umpira gwabonera tubazana kubi konka kandi itwe team eziryoko eziryo mu Greater Bushenyi itwe ntutereraho mbwene nabasasibwa okuba kutera mpira aho gwa 0-0 itoko witugumanyire babizire twababwanda higuraho barukubi konka mbwene mwe bare kuzana cy'abantu bakiruhura nibanda kandi itwe twiza kuba supporting akabantu bankore kandi ntugumana tubakunda kandi twena ankore unite. Okay,
narebo ati no narebo Cohen nawe akandi nawe nomwe nawe asiko nayiza kuhagira umupira gukane shintu cy'amana munonga tunga muka mureba na hano yasagasa ko nayiza ho narebo umupira kwa gureba kurigirira hari aho narebo member wa parliament agwabuheju byatugira ati kuriya ne batera now bushenyi egira bye nyasiko ne singa tungamo and preparation z'uru gendo mission munonga twantureba bushenyi ko asiko ne detereza kugira ngo basiko ne tegambira nungi now wano building gira umupira ogu nogira ngo rwarika kisane kina munongo mwakore webare munonga amazina ganje nibanyetaho nareba amanyako ni champene kandi urumemba wa parliament abwikara west nashemerwa munongo kwijaha kuba n'abantu bacuruhura hamwe n'ibanda umbira twashemererwa twaenjoyinga konke kindi kubagambira okubushenyitu abantu kubatera goroka munana abo kuba mwenu umbiro guryoku konka ekindi kubashaninyiriza nyenda kubebaza tumwarwana ekituro twena ntuzando umupira kugira ngo haro kusinga turiya mpira no mpira gwe mukago kumanyana kumanya wacu ruhura noha ankore twena turya bankore ahabwo mwe bwankore mwebare munonga. Alright, of course reka twase kwendeza mwabaje murungi kabutosha ariko mwatakumera mushara batukomere tugaruka kwatagane next week. That is church was today. A very good night. bino bintamye kene nawe bwante walisanyi